Nagaland Assembly na nagasing amato na punsin na bagi warif hena chesil hankre nephew Rio. Nagaland Assembly na nagafurup na kundaba mafam singi ngamkhay gisaruk singi administrative integration gi wafam da sogan na balaw ki warif amuhana chesil hanbagaloy na issue asibu hena kumang sauksin na bachangsin bayana bagi damak resolution taruk pass tawkre hai na Nagaland Chief Minister nephew Rio na fongdokre wafam asi Nagaland Assembly gi Humpurak suba anniversary ki thoram ga mari lena Chief Minister nephew Rio na fongdoki bani mang na makha taraduna Naga political movement gi maru oina machak ama oina kumza 1963 da Nagaland bu state ama oina sem kiba matam da yana kiba point 16 yawba agreement adu da miyeng thamduna lokhot ka da khongthang sing no hongna na panki Nagaland Assembly na kumza 1964 dagi hongna kumza 2018 da laukiba resolution adu ga iroina na naga sing ama to oina punsin na bagi wafam asibu sogot pa oina resolution taruk asi Nagaland Assembly na pass tawkibani naga furup sing ama to oina punsin na buhona bada hena Kumang sauksin na changshin bangam na bagi damag resolution sing asi yam na mang mathaw tai haiki loina na hauzik chathariba peace negotiation asi maipang na bagi damag Nagaland Legislature Forum na lawriba thaudang sing thagat ningai ni nagagi lairiba political issue asi da amato ina thengnamina na bapandam da kumja 2018 dagi Nagaland Assembly asi formal opposition yawda na mathaw tawduna lagli hauzik ki oina central government amadi NSCN IM amasung working committee of Naga National Political Group WUCNNPG yauna tongan ba nagar group singi marakta chathariba peace negotiation ki thabak chap chana khumang sauksin na changsin bangamdri peace negotiation asigi roiba waroisin prokpa ngamdabagi maru oina maramdi central government na hauzik fawba ayaba pidana laiba NSCN na taliba tokhaiba firal amadi tokhaiba constitution gi demand asinani marak asida WUCNNPG singi Maikai dagi hauzik lairiba chayanaba sing asi yengduna ehenba demand singaloina na central government ka makhata na wari sananing bagi apamba fongdoragi Sagosen numita Arunachal Pradesh ki Tawang district Union Home Minister Rajnath Singh na chief guest oiduna sangha gadaba Major Wanglen now Bopak Thingi Museum amasung Bharat Ratna Sardar Vallabhbhai Patel gi statue maikum hangdokpagi thorom da saruk yanaba chief minister N Biren ngasi Tawang da thungkre Official oiba paugi source amana haribana Indo-China border district asida laiba Lanmi Singh station amada Union Defense Minister Rajnath yauna pangthokadaba Diwali festival da Chief Minister N Biren sarugyagani Union Defense Minister Segi Tawang khongchat ki khudong chaba silaruga Chief Minister N Biren na Manipur gi hojik oriba issue maru oina Indo-Myanmar border da defense ka mari leina bahiram singi matang da suwari sanarakani hairi Arunachal Pradesh ki Chief Minister Prema Khandu na mahaki ex tathagalakhiba warol amada haribana Union Defense Minister Rajnath amasung Manipur ki Chief Minister N Biren gi Tawang khongchat asi taramna ui hayeng sagolsen numita Arunachal Pradesh ki miyam na matam kaya gi mamang dagi khorang na ngai duna lakhiba Tawang da Bharat Ratna Sardar Vallabhbhai Patel gi murti gi maikhum amasung Major Waleng now Bopak Thingi Museum Union Defense Minister Rajnath na hangdokadawriba asida Chief Minister N Biren amasung saknairaba miyoi kaya na sarugyagani Major Wanglenau Bopak Thing asi 1951 gi February da Tawang da Indiana administration asi purakna ba hotnabaga mari lena na chatkhiba expedition amada lead tawkhiba thauna faraba misak amani Arunachal Pradesh ta miyangi mahut sinduna Union Defense Minister Rajnath amasung Chief Minister N Biren bu harau taramna okli Major Walengnaw Bopak Thing amasung Sardar Vallabhbhai Patel anigi monument asi matam chuppagi oina laiba asigi sovereignty amasung integrity gi damakta makhoina piramba dedication kaya adu lamdam adugi miyamna matam chuppagi oina ningsingduna lehoragani hairi Chief Minister N Biren asi Guwahati da thunglaba matung Vai Road ta Tawang tamna lakpagi lambida Arunachal Pradesh ki official sing amasung Valemugi miyamna harau taramna okhi Khongchat aduga mari lena na Chief Minister N Biren na mahaki ex thagalakpa warol amada haribana Arunachal Pradesh ki miyam na mahak putaram na okhiba aduna ikhoigi state sing amasung miyam gi marakta legnariba unity amasung mari adu hena chesil lagani hari panbaya badi Chief Minister N Biren Tawang gi damang ase yukpung 8 kunrom tabada Imphal thadoki Chief Minister gi khongchat aduda Works Minister Govindas Konthaujam CFNPD Minister L Susindro MLA S Keba MLA KS Ibomcha MLA Shanti Karong Kendragi MLA J Kumosa Mau Kendragi MLA Losidiko amasung Fungyar Kendragi MLA Laisio Kaising Sui Sarugyaki Thekna phangba paugi source amana haribana hayeng Major Bopak Thingi Museum amasung matam amagi India gi Home Minister
Sardar Vallabhbhai Patel की मूर्ति की मैखुम हांगदोक पथरोंगी मांगोइना ngasi वायुवीर विजेस्ता कार रैली अमसुंग यूनियन डिफेंस मिनिस्टर असिना लमथागदबनी थौरम असी इंडियन एयर फोर्स की 92 सुबा एनिवर्सरी अमसुंग कारगिल वार विक्टोरी चाही कुनमंगा फारकपगा मरी लेनना पांगथोकपनी अदुबु यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ नोंगचिंग की फिबम फत्तबना लास्ट मिनिट तवांग खोंगचत कैंसल तौख्रे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर की तवांग खोंगचत असे यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू यावना पांगथोकदबनी यूनियन डिफेंस मिनिस्टर लाक्टबसु अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडुना लद्दाख की थोइसे एयरपोर्ट स्टेशन तमना किलोमीटर 700 चटकदब रैली अदु लमथाख्रे मणिपुर की मफम खुदिमक्ता चटनाबा याबा यूनिफॉर्म लेन लो अमा सेमगदबनी MMTU 1959 दा तुंगलम चटकी मणिपुर बु मचे ताना थुगाइबा पामा मियोय खुदपु खरना सेमखिबा लेन लो पॉलिसी असि पालिबा लेंगा असिना खुदक्तगी येंगसिनगदबनी अथुबा मतमदा मणिपुर की मफम खुदिमक्ता चटनाबा याबा यूनिफॉर्म लेन लो अमा सेमगदबनी हाइना मेइतै ट्राइब यूनियन MMTU ना थादोरकपा चेरोल अमना फोंगदोरकली चेरोल असिना हाइ हौजिक मणिपुर चटनारिबा लेन लो सिस्टम असिना लमदम असिदा खुंदामिनारिबा येलो फुरुप सिंगी मरक्ता मचेत ताना थुगाइरी लेन लो असिना तंपाक्ता खुंदारिबा मितै कांगलुप सिंगबु मसागी मरमदम असिदा खोंगदाफम लेहंदबा रिफ्यूजी अमगुमना लेहलकली मणिपुरना कुमजा 1959 दा पार्ट C स्टेट ओइना लेरिंगैदा मतमदुगी डिप्यूटी कमिश्नर ओइखिबा टी किप जेना लुचिंगदुना मियोय कुंथ्राना साबा मणिपुर पुंबदा चटनागदबा लेन लो सिस्टम अमा सेमनबा ड्राफ्ट तौखी कमिटी असिदा येलौमी ओइरिबा मितैगी मिहुत ममिंगतगी ओइना मियोय अहुम खक यावखी मतम अदुदा टी किप जेना पुथोखिबा दि मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म बिल अदु मतम अदुगी अकनबा पॉलिटिकल पार्टी ओइखिबा मणिपुर स्टेट कांग्रेस अमदी कम्युनिस्ट पार्टी ना अकनबा मोंगदा याखिदे मसिगी मथक्ता मणिपुर की अहानबा चीफ मिनिस्टर ओइखिबा MK प्रियोबर्ता यावना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कयाना यानिंगदबगी प्रोटेस्ट अमदी धरना कया चथखी 1960 दा नमफुदा एक ओइना चतना हलखी मणिपुर थुगाइनबा अमदी येलौमी मेइतै सिंगबु खोंगदाफम खुंदा लैताफम लैतनबा थवोइना सेमखिबा लेन लो असिना ngasi tampaki lam square mile 700 asida yelomi meitei sing asi refugee oina lelagli ngasi di manipur da khundariba yelomi singi marakta tongan ba lamdam gi mioi kanglu proof oina tongan na khaidoragli manipur gi apunba saktam bu thugariba kanglu proof singi marakta loina tinaba yahandriba asi hojik chanariba lenlo asinani tampak lamdam da lairiba mitei imung lak amagi mathakta masagi yumfam laite अदुगी मियोय लाख कया अमना युमफम लेरबसु पता पाइदे तंपाक लमनमदा तारिबा मितै 1961 दा इंडिया की ओइना ST लिस्ट याफम थोकपा अदु याहनखिदे शेड्यूल लैंड ओइना प्रोटेक्शन सु लैत्रबा लमदम असिगे स्क्वायर माइल 700 असिदा कांगलु फुरुफ पुमनमकी खुंदाफम ओइरी मसिगे मथक्ता इंडिया अमसुंग मपानदगी चंगसेलकपा मितो मियानचा सिंगी इसिंग इचावगी इरेदा मैतै सिंग इरांग नरकली यामना ngakningai ओइबा वाफम अमना 1962 दा थोकिबा गैजेट नोटिफिकेशन अमदा MLR and LR Act 1960 चटनारोइदबा हिल एरियास ओइना लेगदबा खुलगी मसिंग असि चिंगी खुल चहुम रोंगी एरिया असि खक्तनी हाइना पल्ली अदुबु यामना ngakliबदी हौजिक असि चिंगी लमदम पुमनमक्ता MLR अमसुंग LR Act 1960 असि चिंगी मफम पुमनमक्ता चटनादबगुम लेंगा असिना लौदुना करिगुम्बा अमता मियेंग लेतबा मोंगदा लेंगाकली लेंगा असिना लेन लो असि तंपाक लमदम खक्तदा खुंदारिबा माइनॉरिटी ओइरबा मिसिंग लाख 13 रोंगी मेइतै सिंगी मथक्ता अपनना खुद थादुना विक्टिम ओहली रिफ्यूजी ओइना हिंगली लम मचेत अमदा हिंगननबा सैदांगजरिबा इमुंग मनुंग कया बुलोगी वांगमदा लैसिले अनक्रोचर ट्रेड पर्सन नि हाइना इन्विक्शन तौरी मालेमदा चनरिबा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ अमदी भारत की नागरिक अमा ओइबगी कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी आर्टिकल 21 बु खोंगाउनदुना नुमिदांग अथेंगबा अहिंगदा सिक्योरिटी फोर्स सिजिनदुना इन्विक्शन नोटिस नमफुदा पिसेलगा मसागी मयु मकै इन्विक्शन तौबिरी अदुबु मणिपुर की पाक चौबा स्क्वायर किलोमीटर 22,327 असगी मनुंगदा चिंगी सरुक ओरिबा चादा 90 ओरिबा चिंगी लमदमदना लेनगी नत्रगा खुलगी खासना थीदबगी दमा करी करम एक्शन लौबा यावख्रबगे चिंगी लमदमगी लेनगी मपु असि लेंगा असगी मखादा लेत्रबरा चिंगी लमदम सिंग असिदा लेप्तना मिटोप चंगसिलक्तुना खुंदा लैता सिलिबा असि पालिबा लेंगा असिना चिंगी लमदम असि मणिपुरगी लम नत्ते हाइबगुम खंगसिन उसिनदना लेथोकली लेंगा के असोइबा रानबा थौसिना बेली डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चलंबा कांगपुपी टेक्नोपल अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की पंचायत एरिया की सरुक कया हिल डिस्ट्रिक्ट याउसिनखी मसिगी मथक्ता 1932 दा मणिपुर स्टेट दरबारना तंपाक लमदम की चिंखोंग चिंग्या की हेक्टर लिसिंग कुंट्रा हुमदोय गिलम सिंगबु बेली विलेज रिजर्व फॉरेस्ट ओइना लाउथोकी असि गुमलबा लमदम असि ngasi
fauba tampaki lamdamgi mioisingna changduna leiba yahandri. Masigi mathakta Valley de leiba unclassified forest ki chingsang faubada Meitei na khunda hanba yahandri. Manipuri mapung oiba yalomi oriba Meitei singi masagi maramdamna mitop refugee oine hingba migi masing nongma nongmagi hengalakli. Leiramba lamgi saruk kaya senjau paiba politician bureaucrats singna achok senfam puthokuna leishinnari. Lairaba micham miyamna masagi hingnabagi khongfam machet ama fauba leiba ngambagi sefam puthokchaba ngamjade masina maram oiraga mioi lising kaya ina khunba singi yumda baragi sel piraga saidangduna hingli. Haujik chanariba Lenlo ase khudaktagi handokadabani loinana masagi hingnanabagi lauri yumfam leijadraba mioi singi leinanaba lengang na pigadabani haina cherol asina makha tarakli.